Приветствую вас, уважаемый господин Минан Ахлайн. Добро пожаловать в Дом правительства Российской Федерации. Это ваш первый официальный визит в Российскую Федерацию на посту президента Мьянмы. Убежден, что стратегическое сотрудничество и договоренности, которые будут достигнуты на высшем уровне, придадут новый импульс укреплению российско-мьянских отношений и сотрудничества. Мьянма – важный партнер России в Юго-Восточной Азии и в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Наши отношения основаны на прочных традициях дружбы, взаимного уважения и учета интересов друг друга. Видим хорошие возможности для наращивания двустороннего торгового, экономического и инвестиционного потенциала. Считаем важным создавать благоприятные условия для реализации совместных проектов в промышленности, энергетике, в транспортной инфраструктуре, в агропромышленном комплексе. Мы готовы делиться с нашими мьянскими партнерами передовыми разработками в цифровой экономике, развитии автономных электронных систем, в применении искусственного интеллекта. Решением конкретных вопросов сотрудничества занимается Российско-Мьянская межправкомиссия. С российской стороны ее возглавляет министр экономического развития Максим Геннадьевич Решетников. Российские компании намерены подключиться к работе специальной экономической зоны Давэй на территории Мьянмы. Это масштабный проект, который позволит увеличить взаимный товарооборот, а как следствие создать новые рабочие места, в том числе по линии малого и среднего бизнеса. Мы также приступаем к реализации договоренности о сооружении в Мьянме атомной станции малой мощности. Этот проект даст мощный импульс развитию сотрудничества в смежных областях, включая фундаментальные и прикладные научные исследования, станет новым символом российско-мьянской дружбы. Более 7 тысяч студентов из Мьянмы получили высшее образование в России по самым востребованным специальностям. Заинтересованы в расширении туристических обменов, реализуется и подписанное в октябре прошлого года межправительственное соглашение о взаимной отмене визовых требований. Теперь граждане наших стран могут без виз путешествовать в течение 30 дней. Уверен, что туристам будет интересно познакомиться с уникальной природой, культурой и духовными традициями России и Мьянмы.မြန်မာရုရှားနှစ်နိုင်ငံတတမဆက်ဆံမှုဟာ1948ခုနှစ်မှာစတင်ခဲ့တာအခုဆို88နှစ်ကြာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့2028ခုနှစ်မှာတတမဆက်ဆံမှု80ပြည့်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နိုင်ငံတွေထူးခြားတဲ့အထိမ်းအမှတ်တစ်ခုပြုလုပ်ဖို့လည်းကျွန်တော်အကြံပြုလိုပါတယ်။နိုင်ငံတမတော်နဲ့အကြစစ်ဘက်တတမဆက်ဆံရေးကလည်းခိုင်မြဲတဲ့ကြည်ကြည်ရင်းနှီးမှုနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုအတူတကွလက်တွဲဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်။နိုင်ငံခြားပူးပေါင်းဆောင်မှုတူချက်လုပ်ငန်းမှုတွေလည်းအကြအကင်ကာလမှာမြန်မာရုရှားနိုင်ငံဗလာဒီဗော့စထရော့မြို့မှာလည်းမြန်မာကောင်စုဖွဲ့ခြင်းရုံးကိုထပ်မံတူချက်ဖွင့်သွားဖို့ရှိပါတယ်။ရုရှားနိုင်ငံဒီလည်းမြန်မာနိုင်ငံမန္တလေးမြို့မှာကောင်စုဖွဲ့ခြင်းဖွင့်လှစ်မယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်နေတဲ့ကျူးစုပါကြောင်းပြောလိုပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ရုရှားနိုင်ငံတို့ကြားမှာဘူဆိုးအချင်းချင်းဆက်ဆံရေးတမကဖရယ်ပြည်နယ်အစိုးရများဖြစ်ဖြစ်ဆက်ဆံမှုಮೇಲೆတိုးတက်လျက်ရှိနေပါတယ်။တာစနပြည်နယ်ဘူရာတီယာပြည်နယ်ကာမီကီယာပြည်နယ်စိတ်ပီတာစပတ်ဒေသနဲ့လူဖို့စိတ်ဂရိတ်ဒေသတို့ကအကြီးအကဲပိုင်းအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုလာရောက်ပြီးတော့မှမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ရုရှားနိုင်ငံပြည်နယ်တည်တည်ကြပူးပေါင်းဆောင်မှုမြင့်တင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်နိုင်ငံခြားမှာကုန်သွယ်ရေးနဲ့စီးပွားပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေကိုလည်းမြင့်တင်နိုင်ဖို့တဲ့မြန်မာရုရှားကုန်သွယ်ရေးရုံး trading house ကိုလည်းမော်စကိုမြို့မှာဖွင့်လှစ်နိုင်ဖို့တဲ့ကျွန်တော်အဆိုပြုထားတာရှိပါတယ်။လာတူဇာပဲ Ross Congress နေတဲ့ trading house နဲ့ logistic infrastructure တွေကိုရန်ကုန်မြို့မှာရှိတဲ့ရူစီဝိုင်းဆိုမှာဖွင့်လှစ်လို့ပြီးတော့မှမန္တလေးမြို့မှာလည်းရုံးကဖွင့်လှစ်တာကြောင့်အဆိုပြုတာလို့သိရှိရပါတယ်။ဒီကုန်သွယ်ရေးရုံးတွေပြန်လည်ဖွင့်လှစ်နိုင်ဖို့အတွက်အများဆုံးအကောင့်တွေဖော်နိုင်မယ်ဆိုရင်နှစ်ဖက်အကြားမှာကုန်သွယ်ရေးကဏ္ဍမှာပုံမအောင်
နို့မိုပုံမနီကစားပူပေါင်းဆောင်ရနိုင်မယ်လို့လည်းကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ဆိုတော့